Uloga bosanskih muslimana u bliskoj prošlosti itekako je važnija od one koju nam zvanična historija i jugoslovenski historijski narativi pokazuju. U razdoblju između dva svjetska rata, muslimani u Bosni i Hercegovini su bili politički podijeljeni. Bilo ih je na svim stranama političkog spektra u tadašnjoj Jugoslaviji. Među muslimanima bilo je onih koji su hrvatski orijentisani, zatim skupina koja je podržavala prosrpske ideale, kao i grupa bosanskih muslimana bliska komunističkim konceptima i tezama. Početak rata muslimane zatiče zapravo politički podijeljene, da to ima neku svoju istorijsku osnovu, dakle i u položaju muslimana u vremenu između dva svjetska rata, toj podijeljenosti različitim političkim i idejnim strujama, i to će se onda nastaviti kao model političkog, ali i vojnog položaja muslimana u Drugom svjetskom ratu. Na samom početku, recimo, na samom početku rata to se moglo već vidjeti kad prilikom sloma Jugoslavenske države i njezine kapitulacije u aprilu 1941. godine u Sarajevu se formira jedna skupina muslimana koji su čak negdje 17. aprila ili 11. aprila zapravo, dakle, nakon samog ulaska Njemaca faktički u Sarajevo, uputili jedno pismo Reisu Spahi, tražeći predlažući njemu da bi bilo dobro da se Spaho kao vjerski lider muslimana zapravo samo obrati njemačkom komandantu koji ulazi u Sarajevo i da isposluje da Bosna i Hercegovina dobije neki status autonomne pokrajine, dok je istovremeno formirana jedna druga skupina muslimana, to je takozvani akcioni odbor muslimana Hrvata, nacionalista, koji su zapravo uputili jedno pismo Anti Paveliću i tražili da Bosna i Hercegovina se faktički zapravo uključi u dio nezavisne države Hrvatske koja je proglašena 10. aprila. Šta to govori? To govori o toj, dakle, na licu mjesta, na konkretnom primjeru možemo vidjeti tu podijeljenost, tu različitu opredjeljenost, dakle, u ovim strukturama koje su politički djelovale s jedne strane, ali možemo vidjeti i kako se ponašaju, recimo, vrhovi ili sam vrh, recimo, islamske vjerske zajednice u to vrijeme. Tada je reis Fehim Efendija Spaho, koji zapravo već u aprilu mjesecu prima kvaternika kao Pavelićevog izaslanika i kvaternik prenosi Pavelićevu poruku Spahi, muslimanima u Bosni i Hercegovini, upućujući im, dakle, neku vrstu poziva da podrže nezavisnu državu Hrvatsku, tvrdeći kako je to i njihova država, dakle kako je to država u kojoj će muslimani biti svoji na svome, i tu poruku je poslije Fehim Efendija Spaho dalje distribuirao kroz organe islamske zajednice, putuju svim međlisima, imamatima i tako dalje, sa porukom, dakle, da muslimani podrže stvaranje nezavisne države Hrvatske, jer je to konačno država u kojoj će se muslimani osjećati kao svoj na svome, i Spaho je u toj čak poruci pozivao se na tu Pavelićevu poruku, da je nova država zapravo država u kojoj muslimanima neće ništa faliti. Čak je Spaho, recimo, u svojoj toj proklamaciji tvrdio kako mu je kvaternik prenio tu Pavelićevu poruku, da ukoliko se bilo kakva nepravda učini prema muslimanima, da će biti dovoljno da se oni samo obrate. Ulaskom u rat, muslimani Bosne i Hercegovine ostaju privrženi aktuelnoj vlasti, odnosno nezavisnoj državi Hrvatskoj, da bi kasnije shvatili da država koju prihvataju neće stati u njihovu zaštitu. Nepovjerenje između muslimana i Endehazije rezultiralo je masovnim nasiljem nad bosanskim muslimanima, pri čemu se veliki broj postepeno priključuje komunističkom pokretu. Tu postoje različite skupine, dakle, kako se ponašaju obični ljudi, kako se ponašaju vjerske skupine i kako se ponašaju
politički lideri. Pazite, obični ljudi uglavnom niko ništa ne pita. Oni podržavaju vlast. Za svakog običnog građanina je zapravo država ono što on može iskusiti na svom vlastitom životu, dakle da li plaća poreze i tako dalje. Ali ono što je recimo šta se već vidjelo kad su u pitanju muslimani za nezavisna država Hrvatska, to je neka vrsta represije koju su muslimani vrlo brzo zapravo svjedočili i čemu su bili izloženi. Šta je zapravo tu bila ključna stvar? Nakon stvaranja nezavisne države Hrvatske uspostavljene su neke nove strukture vlasti, uspostavljena je na svim razinama doista. U Sarajevo recimo došao Hakija Hadžić kao lični Pavelićev izaslanik da preuzme i uspostavi institucije nove vlasti. On je čak zbog toga kasnije imao i nekih problema, ali uglavnom, dakle, on je kao Pavelićev izaslanik došao u Sarajevo i uspostavio je vlast. Muslimani, jedan dio muslimana je ušao u strukture vlasti nezavisne države Hrvatske, na toj višoj razini. Adem Agamešć je recimo postao doglavnik, Džaferbegov brat Osman je prvo ušao u vladu, pa će onda u jesen 1941. godine i sam Džafer Kulenović ući u vladu nezavisne države Hrvatske. Jedan dio ministara i dio nekih pozicija na toj srednje razini vlasti, tako kažem, župani veliki ili podžupani su također bili muslimani, a obični, dakle, zauzmali su neke pozicije, a obični muslimanski svijet je radio svoj posao. S tim da ima jedna scena koja može možda ukazivati na to kako su muslimani obični, kako je muslimani obični svijet prihvatio recimo nezavisnu državu Hrvatsku. Ima jedan opis iz aprila 1941. godine kad Nijemci ulazi u Sarajevo i jedan novinar je ostavio opis kako Sarajlije, najvećim dijelom muslimani, dakle, podržavaju, aplaudiraju i dočekuju ulazak njemačkih trupa u Sarajevo. Sad, šta će se muslimanima vrlo brzo desiti i što će njih na neki način suočiti sa pravim stvarima ili pravim stanjem u nezavisnoj državi Hrvatskoj? To je da nezavisna država Hrvatska je bila kvislinška tvorevina, njezina ideologija je bila nehumana, da tako kažemo. Oni su provodili nasilje nad onima koji nisu Hrvati, dakle, posebno dakle, nad Jevrejima, nad Srbima, nad Romima. I to nasilje koje je bilo stvarno, dakle, ne samo na razini neke zakonskih odredbi, nego stvarni pogromi koji su Ustaše i nezavisna država Hrvatska činili nad srpskim stanovništvom, dovelo je do bunta, dakle do nekog otpora koji je imao različite svoje motive. Djelimično je to bio pogotovo od kraja jula mjeseca, dakle uz poziv tadašnjih komunista, a djelimično je bio to izravna reakcija, otpor na nasilje kojim su bili izloženi i budući da je u tom nasilju koje je NDH provodila nad srpskim stanovništvom, da su sudjelovali i neke skupine muslimana koji su bili dijelovi takozvanih divljih ustaša. Oni su ubrzo se pretvorilo to dakle, u neku vrstu represije koju se onda sad pobunjenici početi provoditi nad muslimanskim stanovništvom. Imamo niz nasilja, pokolja u raznim dijelovima, posebno u istočnoj Bosni, ali i negdje drugdje u zapadnoj Bosni, pokolja koje ustanici čine nad muslimanskim stanovništvom, a nezavisna država Hrvatska se pokazala nedovoljno spremnom da ih zaštiti. To zapravo otvara neku novu stranicu u odnosima između nezavisne države Hrvatske i muslimana koji sad izloženi nasilju četnika postaju svjesni da ih država koju oni u početku podržavaju nije u stanju zaštititi. Dakle, i tu muslimani se sad otvaraju se vrata, otvaraju se oči, što bismo mi rekli. I dolazi do jedne vrste, otvara se proces nepovjerenja muslimana i nezavisne države Hrvatske koji će onda imati svoje različite
manifestacije. Jedna recimo od tih manifestacija su i ove poznate rezolucije muslimana koje se pojavljuju u jesen, dakle avgust, septembar, oktobar mjesec 1941. godine u kojoj muslimani iskazuju neku vrstu nepovjerenja prema državi kojoj su u početku dakle vjerovali jer vide da i ta država zapravo nije u stanju zaštititi od ovih velikih pogroma kojim su bili izloženi posebno, kažem, u istočnoj Bosni, ali i u nekim drugim dijelovima Bosne. Jel? I ti pogromi koje muslimani preživljavaju od ustanika, različite skupine, dakle najviše od onih koji će se kasnije doista uključiti u četnički pokret, ali djelimično i od ovih ustanika koje su vodili zapravo komunisti. Imamo taj slučaj u Kulenvakufu, na primjer, gdje su zapravo muslimani stradali od ustaničkih skupina koje su predvodili ljudi koji će kasnije biti imati važne pozicije unutar partizanskog pokreta. I to dakle otvara oči muslimanima, oni objavljuju svoje rezolucije pozivajući državu da reagira, odnosno pozivajući državu da prestane sa nasiljem. Te rezolucije jesu jedna vrsta otpora novom stanju, ali s druge strane oni nisu imale taj snažni antifašistički karakter kao što se to danas navodi, zato što u tim rezolucijama se zapravo ne pravi definitivan raskol sa nezavisnom državom Hrvatskom. Dakle, oni u tim rezolucijama ne prekidaju veze sa nezavisnom državom Hrvatskom. S druge strane, muslimani koji 1941. godine bilo kroz raznu vrstu mobilizacije, dakle, postaju u vojničkom smislu dio vojske nezavisne države Hrvatske, dakle, uključuju se u domobrane. Postaje jasno da te skupine, dakle, upravo zbog ovog što država ne pokazuje dovoljno spremnosti da ih zaštiti od pokolja četnika, muslimanima se otvara jedan novi put, a to je odnos prema partizanskom pokretu koji 1941. godine pozivajući narod na ustanak promovira neke sasvim nove vrijednosti. Oni govore o tome da svi trebaju se dići protiv okupatora, da treba izbjegavati bratoubilačku borbu i tako dalje. Tvrde da su ključni neprijatelji Nijemci, okupatori, dakle, ali i nezavisna država Hrvatska. Komunističko rukovodstvo na čelu sa Josipom Brozom Titom uvidjelo je da će za pobjedu u ratu u Bosni i Hercegovini biti neophodno da osvoji gradove, čija je infrastruktura bila prijeko potrebna, a za osvajanje gradova krucijalno je bilo osvojiti podršku muslimanskog stanovništva koje je u njima činilo apsolutnu većinu. I tu se otvara, dakle, kod muslimanima jedan novi pravac. Imamo s jedne strane nepovjerenje koje se već pokazuje prema nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali i ovo što se pojavljuje kao narodno-oslobodilački pokret još uvijek nema veliku atraktivnu snagu za većinu muslimana. Zašto? Zato što taj pokret, dakle, narodno-oslobodilački, u početku, partizanski pokret, dakle, u početku je uglavnom sastavljeno od srpskih ustaničkih struktura. Dakle, uglavnom Srbiji čine ustaničku masu. Ali šta se onda dešava? Ta ustanička masa provodi nasilje nad muslimanima u istočnoj Bosni i šta je pitanje kod muslimana? Kako se sad priključivati tim narodno-oslobodilačkim jedinicama koje zajedno sa 1941. godine, dakle, sa ovim ustaničkim skupinama koje će kasnije postati četniki, provode nasilje nad muslimanima, a s druge strane imaju nepovjerenje prema domobranima. I naravno sad tu otvara se jedan proces koji će imati neku svoju dinamiku postepenog privlačenja i postepenog priklanjanja, da tako kažemo, muslimana prema partizanskom pokretu, odvajanja od nezavisne države Hrvatske i domobrana, ustaša pogotovo. I to će onda tokom vremena 1942. i 1943. godine
dovesti do toga da će većina muslimana se zapravo priključiti Narodno-oslobodilačkom pokretu. Ali ima tu još jedna možda stvar koju moramo raščistiti kad je u pitanju od 41. 42. godine. Imamo taj, kad su u pitanju muslimani, dakle imamo nešto što se u literaturi naziva autonomistički pokret. Dakle, to je jedno uvjerenje da je postojao jedan pokret, snažni autonomistički pokret koji se zalagao za, a koji su vodili muslimanski aktivisti, koji se zalagao za neku vrstu autonomije Bosne i Hercegovine i neki razvijaju tezu o tome da je u toku Drugog svjetskog rata da su postojala zapravo dva autonomistička pokreta među muslimanima. Jedan, ovaj ljevičarski koji su vodili komunisti, dakle Narodno-oslobodilački pokret, koji su nametnuli koncept autonomije Bosne, i drugi autonomistički pokret, da tako kažem, konzervativni, desničarski, dakle, koji je smatrao da Bosna i Hercegovina može dobiti neku svoju autonomiju, ali izvan ovog partizanskog pokreta. Dakle, i unutar tog drugog, dakle, konzervativnog autonomnog pokreta izrasla je jedan poznati memorandum iz novembra mjeseca 1942. godine u kojem su oni tražili neku vrstu autonomije Bosne i Hercegovine, ali u okvirima Trećega rajha. Treba naravno voditi računa da taj autonomistički pokret, ovaj drugi konzervativni, tako kažemo, nije bio tako snažan kao ovaj partizanski pokret s jedne strane i s druge strane ovaj autonomni, konzervativni, ovaj autonomistički pokret za koga se kao lider obično smatra Uzir Aga Hadži Hasanović Stari, dakle bogati sarajevski trgovac, predratni prijatelj, dobar drug sa Mehmedom Spahom i tako dalje. Ali taj autonomistički pokret zapravo prvo nikad nije definitivno raskrstio sa nezavisnom državom Hrvatskom i drugo, oni nisu imali nikakve svoje snažne muslimanske vojničke formacije kao što su to bile partizanske formacije. Dakle, partizanski autonomistički pokret je bio snažan zato što je imao vojničku strukturu, dok je ovaj autonomistički pokret zapravo bio slab jer iza njega nisu postojale nikakve značajnije vojničke formacije. Pojedine muslimanske milicije koji su stvarane da bi se zaštitila muslimanska sela i to već i 1941. i 1942. godine, one zapravo nisu imale nikakvu važnu političku agendu. Dakle, one su uglavnom bile lokalne, cilj im je bio uglavnom zaštita muslimana, dakle, na lokalnoj razini, ali bez neke značajnije političke vizije integracije tih muslimanskih milicija u neku važniju, značajniju ili snažniju vojsku koja bi mogla biti neka vrsta vojničke podrške eventualnom ovom desničarskom autonomističkom krugu. Bosanski muslimani i do samog kraja rata ostaju poprilično podijeljeni, a pridruživanje Narodno-oslobodilačkom pokretu 1943. godine, kada on doživljava svoje najbolje trenutke, imalo je obostranu korist, što je omogućilo da komunistički pokret izađe kao pobjednik u Bosni i Hercegovini. Danas mi se možemo često suočiti sa konstatacijom kako su muslimani tek 1943. godine pristupili Narodno-oslobodilačkom pokretu. Ali zapravo muslimana u Narodno-oslobodilačkom pokretu mi imamo i već 1941. godine. Oni naravno nisu neka velika ustanička masa, ali dio muslimana, pogotovo dakle svjesnih aktivista među komunistima između dva svjetska rata su već 1941. godine bili u tom Narodno-oslobodilačkom partizanskom pokretu. Neki su bili organizatori tog pokreta. Pomenimo recimo Avdu Humu, Paša Gumančića, Osmana Karabegovića, Šefkta Maglajlića i tako dalje, koji su organizirali ustaničke pokrete i 1941. godine, mada je muslimana, kažem, tad kao cjeline, dakle, bilo manje malo u tom boračkom sastavu. Ali već, dakle, i mi već u jesen 1941. godine, a onda 1942. i pogotovo 1943. godine imamo masovno približavanje muslimana
prema Narodno-oslobodilačkom pokretu. I sad, šta je rezultat? Rezultat je toga da je recimo 100.000 muslimana u Drugom svjetskom ratu ubijeno. To je naravno ogroman broj. Neke statistike pokazuju da je to procenat, da su muslimani poslije Jevreja možda proporcionalno, kad je u pitanju Jugoslavije, najviše stradali proporcionalno. Zašto? Zato što su stradali zapravo od svih. Stradali su od četnika, stradali su od ustaša, stradali su od partizana, stradali su od Njemaca, stradali su sami od sebe, da tako kažemo. Zašto? Zato što je, recimo, 1943. godine stvorena jedna, to je ta takozvana 13. SS Handžar divizija, koja je onda 1944. godine činila nasilje, pa čak i nad muslimanima koji su bili dio i koji su podržali partizanski pokret. Dakle, muslimani su skupina koja je u Drugom svjetskom ratu bila na svim stranama, koja je najviše stradala upravo zato što je bila na svim stranama i što je bila najrazuđenija i u političkom i u vojničkom smislu. I sad, naravno, ali ključna, dominantna struja među muslimanima je ta koja je od 1943. godine dakle, podržavala zapravo Narodno-oslobodilački pokret i ja bih rekao da je to približavanje muslimana prema partizanskom pokretu imalo obostrane koristi. Prvo, to približavanje muslimana Narodno-oslobodilačkom pokretu je omogućilo da Narodno-oslobodilački pokret zapravo izađe kao pobjednik u Bosni i Hercegovini, jer su dobili, dakle, uspjeli su se nametnuti kao većina, kao dominantna snaga. I s druge strane, sami muslimani su imali dobro prošli, da tako kažemo, zbog tog približavanja prema partizanima, jer su partizani doista bili jedina vojnička snaga koja je uspjela zapravo zaštititi muslimane u fizičkom smislu. Mi znamo da, recimo, i u istočnoj Bosni, kad su se muslimani oslanjali na zaštitu domobrana, ustaša i tako dalje, da to nije bilo nikakve koristi. Pokušaj da se stvore neki odredi takozvane to je takozvana muslimanska nacionalna vojna organizacija, dakle, koja je zapravo trebala okupljati muslimane u Hercegovini i ta vojna formacija je bila u nekom smislu dio te jugoslavenske vojske u otadžbini, dakle, faktički dio četničkog pokreta. Dakle, sva ta podijeljenost u vojničkom smislu, niko zapravo nije uspio zaštititi muslimane osim partizana i mislim da je to približavanje muslimana partizanskom pokretu zapravo spasilo muslimane od još većih stradanja. Premda, kažem, naravno u Drugom svjetskom ratu imamo niz primjera, pogotovo recimo 40. i na početku rata, tokom 1941. i čak početka 1942. godine, gdje su muslimani stradali i od ovih ustaničkih partizanskih odreda. Uspjeh Narodno-oslobodilačkog pokreta mjeri se u njegovoj širini te u prisnom i savezničkom odnosu muslimana prema narodno-oslobodilačkoj borbi. Ipak, Narodno-oslobodilački pokret nije bio isključivo komunistički. Treba naglasiti kad govorimo o tom narodno-oslobodilačkom partizanskom pokretu, to ljudi obično identificiraju isključivo, dakle, svode na komunistički pokret. To nije baš u cijelosti tačno, mada su komunisti bili vodeća snaga Narodno-oslobodilačkog pokreta, ali unutar tog Narodno-oslobodilačkog pokreta, dakle, postoje i onih skupina koje nisu bile komunističke. I taj pokret je zapravo i uspio zbog toga što je imao tu jednu širinu i što nije bio isključivo komunistički pokret. Mi znamo da je unutar Narodno-oslobodilačkog pokreta da je bilo ljudi koji nisu bili komunisti. To je bilo, i kad su u pitanju muslimani, niz hodža koji nisu bili komunisti, ali su bili dio Narodno-oslobodilačkog pokreta. Da je bilo nekih čak politički
aktivista koji su zauzimali prilično visoke pozicije, a koji nisu bili članovi komunističke partije. Uzmemo primjer, ne znam, Hamdiju Čemerlića, recimo, koji nije bio član partije, ili Sulejmana Filipovića, recimo, koji je bio komandant čak jednog domobranskog garnizona u Tuzli. 1943. godine je pristupio partizanima, ali on nije bio član Saveza komunista, ali su bili svi antifašisti. To je ključna stvar. Dakle, ta skupina koja je pristupila partizanskom narodno-oslobodilačkom pokretu, koji je imao tu širinu, svi su bili antifašisti, ali nisu bili svi komunisti. Zbog toga je pogrešno čitav antifašistički pokret svoditi isključivo na komunistički pokret, ali je tačno da su komunisti bili vodeća snaga tog narodno-oslobodilačkog pokreta. I oni su zapravo, ja bih rekao bi da nisu drugi muslimanima donijeli slobodu. Jel? I nisu drugi oslobodili muslimane tokom rata, nego su se muslimani, uključujući se kroz ovu dinamiku, u taj pobjednički narodno-oslobodilački pokret, zapravo na kraju opet iz ovog rata izašli kao pobjednici. Naravno, sad mi možemo govoriti šta je tu bilo 1944. 1945. godine, koliko je bilo onih koji su, kako bi rekao, lutali, ali 1945. godine i čak kad se završavao rat su došli sad pod neku vrstu represije novog komunističkog režima. Naravno da je toga bilo i to je pitanje koje treba otvoriti u našoj historiografiji, ali ponekad mi se čini zapravo da i tu imamo, da i tu treba puno više nijansi sa nijansi gledati, jer mnogi koji su 1945. godine i među muslimanima bili našli se na udaru novih represija, dakle, jer u toku rata su pripadali drugoj strani, dakle, onoj strani koja je poražena zapravo u ratu. Ja mislim da ako bismo to pogledali iz perspektive kraja rata, da onda bismo mogli zaključiti da zapravo kad su u pitanju muslimani i kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, narodno-oslobodilački pokret nije imao alternativu ni za muslimane, ni za Bosnu i Hercegovinu. Zašto? Zato što svaka druga alternativa koja je postojala, a uz narodno-oslobodilački pokret druga alternativa je postojala nezavisna država Hrvatska. Mi znamo da u toj nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja je opet, ponavljam, neka vrsta kvislinške tvorevine, u kojoj je vladao nehuman režim sa rasističkim zakonom i tako dalje, u toj nezavisnoj državi Hrvatskoj nije bilo mjesta za građenje identiteta Bosne i Hercegovine. Bosna je ušla u dio nezavisne države Hrvatske, ali sve što je asociralo na poseban identitet Bosne i Hercegovine je zapravo zatirano. Kad je u pitanju šta je druga alternativa bila? Pobjeda ovog četničkog pokreta, dakle jugoslavenske vlade ili stare jugoslavenske vlade. Da li bi to bilo opet rješenje za Bosnu i Hercegovinu? Naravno da ne, jer znamo da i u Drugom svjetskom ratu, između dva svjetska rata, to nije se pokazalo kao efikasno. Bosna je podijeljena konačno 1939. godine ponovo ovim sporazumom Cvetković-Maček. Tako da, kad je u pitanju Bosna, dakle, alternative nije bilo ovom partizanskom narodno-oslobodilačkoj viziji Bosne i Hercegovine kao ravnopravne članice Jugoslavenske federacije. Kad su u pitanju muslimani, opet nije bilo alternative kad je u pitanju narodno-oslobodilački pokret. Zašto? Zato što alternativa je bila muslimani Hrvati, to je koncept koji je promoviran u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, postojite kao vjerska zajednica, ali ste vi zapravo dio hrvatske nacionalne zajednice. Je li to bilo rješenje za muslimane? Naravno da nije. Ali da li je dio muslimana podržavao tu ideju? Naravno da jeste. Mi možemo vidjeti niz intelektualaca muslimana i u Drugom svjetskom ratu koji su zapravo podržavali taj koncept
dakle, hrvatstva muslimana. Dakle, da, jesmo muslimani, ali smo u nacionalnom smislu pripadamo jednoj hrvatskoj naciji. Je li to bilo rješenje za muslimane? Nije. Šta je druga alternativa bila? Druga alternativa je bila ono što su opet što je sadržano u nekim programskim dokumentima četničkog pokreta. Dakle, faktički likvidacija muslimana. Dakle, opet partizanski, ovaj narodno-slobodački pokret, kad su u pitanju muslimani, nisu imali, nije tu postojala alternativa. Ali naravno da je sad, otvara se uvijek to pitanje, da, ali ni partizani, ni komunisti nisu priznavali nacionalni identitet ovoga muslimana. Tačno, ali i to oni su sami, recimo, iz 60. godina priznali da se u tome griješilo i tu ima neko svoje obrazloženje zbog čega su oni vjerovali da će se muslimani nacionalizirati u nekom jednom ili drugom pravcu. Dakle, uvjerenje da muslimani jesu zasebna skupina, ali da još uvijek nisu nacija, ali nije to bio koncept da oni moraju biti dio srpske ili hrvatske nacije, nego je bilo uvjerenje, što je bilo uvjerenje i mnogih muslimana u to vrijeme, da će se nacionalizirati u jednom ili drugom pravcu ili se pak neće nacionalizirati pa će ostati to što jesu i muslimani. Dakle, ta sloboda, taj prostor koji je ostao, ok, niste Srbi, možete biti Srbi, možete biti Hrvati, ali ako niste ni jedno ni drugo, vrijeme će pokazati šta ste. I doista, dakle, taj otvoreni prostor muslimani su iskoristili i pokazali da nisu ni Srbi ni Hrvati, nego su zapravo zasebna nacionalna zajednica i kažem, bez obzira na tu neko lutanje unutar komunističkog pokreta, ponekad ambivalentan odnos prema muslimanima. Recimo, ako čitamo neke izjave, proglase, tako dalje, koje je narodno-slobodački pokret upućivao muslimanima 1941. 1945. Oni često govore o muslimanima, obraćaju se muslimanima, ali nikad ne, ali vrlo rijetko ćete naići na formulaciju da se oni obraćaju muslimanskoj narodnoj zajednici, kao što znaju reći Srpska narodna zajednica ili Hrvatska narodna zajednica, ali se obraćaju muslimanima kao nekoj celini, kao nekoj zajednici. I kažem, taj prostor koji je ostao, slobodni prostor, muslimani su iskoristili i onda se 60. godina zapravo nametnuli kao nacionalna zajednica. Ali, dakle, u svemu bih rekao da to nije ništa što su drugi davali muslimanima, ni u drugom ratu, ni poslije rata, nego je to sve zapravo nešto za što su se muslimani sami izborili. Podjela muslimana i naklonjenost različitim stranama i učesnicima rata dala je i veliki broj žrtava, a po analizama historičara smatra se da je u Drugom svjetskom ratu na prostorima Bosne i Hercegovine život izgubilo preko 100.000 muslimana.